Hadien ke jingja Aksiden badangshan ke belajar haka arpawai terik nailar araja arpusan ha Mukhla West Giant Hills District ha persya kapung Thalasken ke bela wanra ke jingdo no atli ki mensembrio uba wailat miki Shillong MLA ke Jowai haka arpaw hundre terik nailar araja arpusan ula penong ke jing Jurip yaki benta bakun palat jong ke Surok haka badan kamban penbet yaki bat ban bu ru Khlad jingyada. Kini kejing Jurip kalawan hadien kejing alang jong ke District Road Safety Committee kebaula lom ha high wind hajan kepung Thalasken ha kebalai perkat bat ya merjing mut ban le yaki jaka babu jingma yaki kali bayat ha Surok kum joru yaki patba bayat lenti. Ha kejing alang laya don lang ru nadu ki bor penyat district ketenat transport ketenat pulit ketenat PWD ketenat kakot kakia ki noyalam senang ke Mukhla pelun bat kiwei. Hakani kesngi bakila let Jurip ladon kuai ketrok kabal kelon serut Surok imat nakadau bau nongnya umla su bantek lakam yaka kali. Uba wailat miki Shilla habakran sikilat pathai kubor ulaong. Baya ke Surok hapersya kapung Thalasken labatha bansna ki lenti yat kejat namade ke jaka babun ki patba bayat lenti kentop nadu ki khana skul nalor banbu ru ki speed breaker khnang bansingan ki patba klam dakta pat yaka let kawan ki kali. Din ketu ke jingjia ko snyau si kini kisngi ku dep jan warok jan wa mto hidua po jan tian re warok Meghalaya hidi yogi wa em ketu ka Aksiden ko da jia ko wi ke trok da kala ko hai tai ha Thalasken itu te korap pan phala itu ho ki Aksiden jo yoi ne ki sngi henre ki ka ko pan phala itu to ka bru ko lai luti mo ke pedestrian tadep ne tada da tanra ketu ka kari ta hau ko wa da do ye mensen yang wi khnai wadang arsnem yu ba ketu ka manbei tawat ketu ka manbei la kam man katte man ko critical em go chapo hospital but the tb so we know driver yang ketu ki eco le da Khlad hai tu ban ketu ka kari tadem tadang MLA chile so ngut ki wada mensu te hadin ke jingja ketu negeliang go nga yu mut penman go nga ga jing snyau khya do katte wat ki bru ki walai Surok lan man safe degi tani te down ne liang yo nga da khud oya kanika district road safety committee ko ko chair do au deputy commissioner ha jing emlang yong ka transport department dem ne ka police department ka health department ka PWD pat kam ter dan ni kesni da khud lang le gitu ku he yong ka Mukhla hibro ko wi ku da pen snyau sket ka jing snyau khya do katte ne ba ki paj ba kam man katte snyau not di ku lai ne tui thauแต่ยูฮิเลตุยเท้าและมันยูมันเซฟยากินนองไลนองวันปัดวัดที่กินไดรเวอร์กิการีและว่าต่อกันว่าเขียนกับตัวเท้าแต่เวดูน่ากินกี่ไซน์เจสมั้งคือไซน์บอร์ดกันแต่ในเตดาวในเรียงยองงานนี่ก็สิ่งแต่ดาวันเนาะแต่ได้ปันมันนี่ก็มีติ้งได้หิมได้องยากีและขนังวัวชิมขยากีวัวโถลาดอีกตัวเท้าอยู่เป็นชนะยากีฟุตปาดขนังในบรรดากีปัจบะกีขนาสกุลกีวลายลูตีในตัวมันก็สิ่งมั้งก็โยต่อบนพากีวลายลูตีในตัวบัดกำโจเล่ดาปีเลกีวัวโบกีสปีดเบรกเกอร์กีว่าเคลมดักตายกับทราฟิกแต่ขนังเฮนรี่กับมินโฟกัสต่อยกับเซฟตี้แต่กับบัดกำเตอร์โยฮัดเดนกับมั้งฮัดเดนวัดขุดอีกนี่ก็ยี่แต่โยเล่วัสกวิมโตดุกัดยากับตายกับฮามุคลาเฮนรี่โยกันนี่ฮามุคนดูให้นี่แหละโยกันนี่ก็ชาร์ปตัวหนึ่งพอยต์ให้นี่โยกันนี่แหละต่องายโยแล้วคำว่ามันก็สงีบไปก็หาบยองกีการีแต่งาเขาในเลี้ยงยองกับพิลบิวดีอยู่นักปอร์ตก็ปอร์รีเพย์ก็ยังกับตุกีคราชแบรียร์กินกีตายตั้งเฮนรี่ก็จึงเสียก็ยองงาว่าต่อกับโฟกัสก็ยองอีต่อมันก็กับมันว่าเป็นสโลว์ดาวน์กีการีดังนั่นเองมั้งขนังว่าชัวร์สปีดอัพกีแต่ในเตดาวด์อภิเลกินเนี่ยโบกีสปีดเบรกเกอร์บัดคำโจเลยโบกียากี proper signages ขนังว่ามั้งคำก็ accident prone area แล้วเนี่ย there is a sharp turn แล้วเนี่ยก็มันเกี่ยวกับ reflector ขนังโยเป็น cautious แล้วเนี่ยว่าย่อย attention ยองกี driver แต่เนี่ยแต่ได้ยามลังกีว่าเหตุในยังกับคนดูแลแต่ลายลิปยีวัดยากระต่ายและแต่ยูรุตีแต่ได้ย่อยและกับ assurance ในการเลี้ยงยองกับ road safety ในคำตำในเลี้ยงยองกับ PWD central department ว่าอุชิมเคียกีฮัลโหลกันนี่ว่าเป็นเละสมัดกัดวิเยวละขนังว่ากินน้องไลน้องวันบัดคำโจเละกี driver กียองอีหมดโยมัน safe กีหากจึงลาลุตีกียองกีก็จึงสเก็ตกันเต้ในบ่าเด่นก็จึงอยากลามินนี่แหละเช่มหายเต้ว่าต่อว่า there is a huge gap หมดก็จึงอยากเสียทั่วในบ้านได้นักเลี้ยงเรื่อง road safety และดองก็อีว่าต่อเมนยูนิสรกต่อดังไปดังอยู่ดังกันหายมั้งแต่นักเลี้ยงยองกีเลยนักปอร์ตก็ปอร์ตบนเส้นตะทอกีชิทีกี reminder ในบรรดาว่าในบ้านเสียทั่วว่าต่อกี point out ดอนฮีกีนี่ต่อ accident prone area ตั้งฮันเรย์กับฟอนต่อวันกันนะครับ ministry แต่องค์กีตาภากีกับ proposal และนักเลี้ยงยองงานระดับบันโจรนี่บัดว่าดาวร้ายกันนี่แหละเชิง state governmentว่าต่อ UME ก็ dedicated fund
Neba amto uyangi they will pa proposal wo yi neba kini to it's a very serious mo it's a matter of life and death yong ki nong lai nong wan ta sao tho i tanga dara e kan ni le khnang wa uban jor ya state government wo chim ya ka decision khnang yo sao tho i neba kam ong phin ni to kan hai ka o ya no tai gi praki te nga kam ong ni nga clear ka direction ong ki wo to wa yukrum emiga kan ka road safety committee lada pi dau duk pi ya no tai tengah dak u appeal ya state government tau MG ka dedicated fund ki wo hak disposal yang kini ka committee khnang wa hewan won por in emergency le ne em kam ngi te yo yo pengkai tam te gani ka wa man ka win gi shu ko dak wa res uba wailat miki shilla ula pentep baka sarkar kan ya rapisa ba mar arlak tingka shakilong yeng ki bala du e ya ki ba iet pathon jongki hakate ga jingja bat mar san pau hajar ya ki bala mensau te sevin le ni sa komen de yo khut lang ye ki tu hayung hasem yong ki tu ki victim na mo kham tam na po mukhla te depan snyau ye ki le ne ba em ka scheme mo ka jing rap na liang yong ka government kham tam ha ki accident ki udah ja ha ki luti sengken te em ga compensation nei bentai ki tu ki victim ki udah Khlad ki udah poi ka jing rap ki udah poi hadu arlak bat kam jo le nei bentai ki tu ki accident mo ki ma ki ni ki injury ki major injury de uyarap mudla uyarap ka sarkar kamasan phau hajar te ho ka le dau depend go hak jing apply ki yong ki ne tau penbiang ye ki proper document te ne liang yong in ni de yo ya kelam ka committee ban ka liang ki depan snyau ki wo ya rap ki ne ben tau wo pen yo ye ki jing rap kham tam ye ki victim ko nang kong hi ka mot ko fasil haden wa de ja ka accident jan ko nang kong hi ka point of contact yo phi to ki pulit te snyau thoi wa to ka ki pulit to ki wa main ki wo ya chem te mut kham cham de ki pulit to ki wo pen snyau thoi ya ki ne ba dau em ka mi ya ka FIR le ni ya ka chimpun tip ne liang yong ka police department te nei te dau ho manga ka jing siket ka te waduna ka awareness program te ne liang yong nga le ile wa chim mai ga ni ka sen jam ne khnang upaj ba yo tip ki bon sen de ja ki accident tang bon sen tip ki te ho kam ho jing to wa ga ni ne ben tau apply te de ba snyau tho be phi to ka ni ka mo ka jing rap te em kam hi ka proper documentation em kam hi ka dem hi ka process te ne liang yong i le perchang i u pun kamu nong open simplify ga kat wa ye wala tengah api le gi pai ba wa em kam gi la de ja kam ga di ga jing ja ko nang kong hi ye gi u chim jing rap yong ki police ki wa ne ba ki police to ki wa da một ki wa da tip ye ga ni ga kam te ye gi chim rap nem ta ki police ban ga liang yong i le daw thu lat nei ni wo appeal ye ga ni ga road safety committee wo le ga ye ga awareness program no ko por khnang wa ki pai ba yo tip ki ye ga ni ki jing rap ko ye gi yo na ga ni ga na lang ba na sarkar Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya